DMC, we're gonna start now, yeah? El diva y el miso siru, sel gogoa, lungi lilumle, elimali rarmaan, silvisa, selva rabalove, ekmolotuma, erang aramoge, silumay sregi. Marangiye ako mesen mo bagul ama yun se el mo bagula sil el telang abar la rakwa bas asme em ame mulu lo lang lang ay galilangan el mara que el yus lul yus lek lulanga swak yus lek yus sava evel arabita mate abita el akli omi baisen arapisi ekti makmilile mal ansingerar El ngara que el yus lul yus
lulangan Sewaktu yun siling titilyut Sama isil ngarabitan Matay abitaan Hela akli Umibay sa ngarapisi Epi makmilile Malang singer narmuge Eler wait peres Ome se ore Amato akal ako Epi malbek longarot Feeling lang El ngarake grenelyut Dul sling dululangan Swapel yun siling titilyut Sawa isil ngarabitan Matay abitaan Man sawa isil ngarabitan Matay abitaan Eugene Uehara Ama selbolong sa kole Iwan sila sa amin Eman selbolong sa kole Tirakapom yang at tatiro Ya ometa ertire At junior arigari Diwo Ang araba etal bata
Okay, malway say el altame do mesa teme de el angeng 842 seguida el tablira de que nga committee ra election commission el mlamora table nga kita penyo ma Leslie ma us ma dire el fuana ta Marcel el mlamor sel tabla la Marcel tabra el sel del Palau National Gymnasium malway say ready kita dokora diorang sa tergibalong nga game ko nye the boto sisibel mora sel election results so like el kukam le pastel el yakarasenkyo kadam like tiang al mo silver club say so hopefully tiada kalsal mal mo kamangtan di kita di expected mo ang nganya telel mo o maral mo dula silver club say mo ko mal sulal tune in tial live kamamar el anga TMC lo ang rel Palau madira kal Palau Wave Radio kal nga ramle sponsor at yal kuk live gi del nga ngi sel Palau Paradise Comfort nga sa del kuk nga ngi renta room sa madira kal the sponsor el ang dira kal Best Coffee and Donut House man sa del kuk stop parcel Best Coffee and Donut House mesay gel kuk baby ra ngil donut sama ngil kal lama tokolungil el bento dera kono kukira mal stop by ra Best Coffee and Donut House once again tiamar lo ko live el ngara PNOC gym also known as our Ocean Hall right am dokora di orang songa gedo ngira bekla adal mo ready selbol ready et tira mo omol again at yamra lo ko log you TMC channel 38 there kals emel mora YouTube o meser ngi live so emel meser tiral poll watchers el dire kal mlamira gal tablim ta ready tir dire kal live el ngarang rel Palau ma dire kal PWFM 89.9 FM Shackles Julure Arang walang alkarat sirasa Di ba ere Subayin na muli Mati Demitir silvedi Ek transmission ratio na bi Oh ay Maring yarwa marino
wala chakal yulure Chalrong wala ngal karat terasa Di ba ere Vai la mo bai Mati Demi di silveti Wah Sangasi motomete Hitori sama yo eva Koshiete Matino hino Nakasagiwa Yomo Amebata Come on
Okay, malway say again malungil ko singin marbet ladro ko lo yang setyang lo giwa EPFM Eco Paradise do me setemet again in or the ngara 8:58 from 9 o'clock malway gil last election results al direct al mo mo 8 o'clock ending tiang amring lurior to ka giril makatmok raw irapolom uray karokul al votes mga damal di mo klor ngude mastrata elir other election commission man sabil kut maklitial al special election al kapsingil mawngil okay tiang manalo ko kami live al ngara PNOC gym sel our Ocean Hall well al time digo ay sala sa tiang brought to you by TMC Marel Palau, EPFM, madira kal Palau Wave Radio. Sa lukok Sidra TMC, luktaw tiang na YouTube, brought to you by Best Coffee and Donut House, masel Palau Paradise Comfort. Alright, may kita ko kurabe bira
Ako ra isel tia live. Sum ko mo ngilrong si tia live, ngila audio. Please ko ra leave a comment. Mo isel mo ko mga regere o mes. Matotingit mo ko mga ragel balu o mes. Sum ko mga ragel north, malubo ko mga south. Ko ra di area ko ra kliw. Matotingit mo ko mga regere o mes tia live. Again tia nga marami ko kumulo giwa TMC channel 38. Tadira ka nga isel YouTube channel la TMC. Madira ka logiwa EPFM Eco Paradise Facebook page. Ma 87.9 FM. Madira ka 1584 AM. Madira ka Palau Wave Radio 89.9 FM. Alright, again, solati kayo tiral adala sel election commission almlame tial el sela gym dira ka volunteer adra election almlame loob matikal poll watchers dira ka almlame roguy mat ma-ready til mo omul mo to kwadi mo strategy il kutmok lagi rogul kuk girel motmok na raw era polo mo la agek karasen kyo. Ingat madu ama seren ranga matirage mo bigani adi dila ulogo mo bai kuk masiseray gal iksilan ng salaray lamak maray le masaularago ikbilot dia di overnight na bay ray pala iksingat mabu ang maseden ranga matirage mo bigani mulalo an elel wato ka garingi iksilan nem salaray lamak marale masaularago ikrelotian spend the night na bayray pala relotian overnight na bayray pala
kay malway say again malumil kapsingin marbek ladro ko loreng sertial EPFM Eco Paradise mediklutal mo makataklisel kukura isel tial الجقرة سنكيو so ترغال مو مسر تير nga السلات يال الهول التايم ترغي tabulators ito mo mga tabulate mo kung masanga election commission and then tira mo ngil verify agad all numbers sa tabulators and then yung mura sel board commission and then tira mo OI sa kita gel jaqara sengkyo algab singay so sa kita kukura tila process lalo ay singil mergit doktangan kukura di amaw sa amle de dongira sel final jaqara sengkyo metode algab singay okay tira kal nga poll watchers el ngatiang etigel poll watchers sa nga wal roy electoral tabulators hindi tawal ngatiang dire kal kukura omes asing mo nga tetele la atial tabulation ra ay gal secure kita ilal sales so الأرض المران الأخوة يولدي طيبي رابق الليلة أمي اللي يالوب يقول بغايا إرامي استغراما همم بيدي ورم رورقاو همم بيدي بلل مصرغا اللي غاوية قبل رضم بيارمو هنسل دي مومنا أسكول ببربلاو يوسيل اندقبال الروح املا مرغما بويلغاو أغو قيتال بمدو إرا أسل أغريور هلو بيري ورم رورغاو همم بيري بلل مصرغاو اللي غاوية قبل رضم بيارمو هنسل دي مومنا همم بيري ورم رورقاو هلو
el viajo me ocurre dimlingile Dengar gimle el buildo morurang kakla Ngar gimle el buildo mosawrao It's yang kamata lamangilya linkya blol alaole Heraw limang o sa kabiyan sa ordingi Dengar gimle rirel blom morurang kakla Ngar gimle el buel blom mosawrao It's yang kamata lamangilya linkya blol alaole Heraw limang o sa kabayan sa ordingi Heralong bising matangalan Rongas ulide Heraw limang o sa kabayan sa ordingi
Dengar babarak lol balo il qorai bibio le masel bobo li wekirgie ya kaun le lele e makabang ROP meron lima lol ngasel mabudul ngabude sel mo lang asra sel dupul ba me oy lol never ride are el gamatla sel dolivery me dum rabalura la e moral mel me ramudung liye o Mr. Ramadan mabu ek se vetania maulap ta se lungil agal kalse masel dome erang aklaya to golam lago sosi kibor Amma hol bang leng, elol bang leng, bating raol bang leng. Amma sel dome, erang aklaya, to golam lago sosi. One more time. Dengar babarak lol balo, ulti mo kraon. Masel bobo liwek kurgie
Palau il bello senza poi e mata ng uli e mga bolong e hukipe irayu and pilili ikatak lang elmo mga raaray de la blue e abang tohaman ha irape liliutan ala ube ay dobela habang sida ko masikape hanya parabain sida ko wala ko sa ude wala ko kipe rayu espili ikatak lang elbo mga du kailangan ng mente hey abang sumambil nga rapid liliutan dela upeng ay ropela abang ida po sumambil nga rapid liliutan ala upeng ay ropela abang ida po Bonge hukipe ilayu and pilili ikatak lang elbo bakaraan right de la blue sel obasakali taraw ilbelue sel the bonge hema tamtar hude Bonge hukipe rayu and pilili ikatak lang elmo beliwet karay de la blue abang sumambil nga rapid liliutan dela upeng ay ropela abang dito po abang tohaman nga rapid liliutan dela upeng ay ropela abang dito po tohaman nga rapid liliutan dela upeng ay ropela abang dito po
Okay, once again, malungin lukap singin mo arbek la adro kulo yang sertiang lo giwa EPFM Eco Paradise madirek lo me sertiang live ra TMC YouTube channel. Also mo me sertiang lo giwa YouTube channel magdise area ko ra direk klum malumong ko ra comment interview mang pagingit mo ko mga argere o mes malumong ko ngirong sa adio. It's edel communicate the way say. Alright, tapi kita baby dar adal kukuram na communicate del may kung mansulang loreng se Maureen Alas algo audio and video going good half a day from Guam. Arlene Alexander ngararin ra Olgari Niro del Sang. Thank you EPFM, PWFM and TMC watching from Taipei City, Taiwan, ROC. The live is very clear. Alright, madirak nga niya ko shout out ta candidate sector Chief Blow awase good luck to all candidates. Ma Mr. Takanawa awase ren rak yoroskur ngak. Okay. Madirak Julia Masubda Palau National Hospital, best of luck. Alright, kuman sulang al tune in again the live nga sel PNOC Gymnasium el tarang tiang R Oceans Hall. I say makatang mira que cara sen kyoto tiral el tabulators el ngartiang tiang akamangal process oy talgibel el kamangal process eleng suad el mal make sure kada mongil mo uray gal sen kyo direk el make sure in transparent taro kultokoy mang open tial el celtial hall el moral poll watchers el mosail mektiang direk el buka era kami titir maku campaigner til ngatiang maluben state lang niya sa inmengi mo kunyo ka ura senkyo di diklut lo maklat adro kul wasay tiang processor niya momre ka tabulators and then yung mura election commission al momrek and then mura board and then board may announce. Okay, last the black tiang ra kuka tarakan ma amla memong ing mlekad mlaktiang al mo nga 1 o'clock 2 o'clock hindi kita malas mal talgibal dia kada boda kilala dia kada ngaktiang al mo 1 o'clock ro mo o hopel wasing dia kada salmal mo makatirtial el process. Okay, maloy say again ang orang asulela election commission ma tiral tabulators ma poll watchers el mo sa may ka or nga say didel kut makliktiang. Again, also mo message tiang live. Tiang marami ko kami logi wa TMC sel channel 38 and direct TMC YouTube channel. Say ako brought to you by Palau Paradise Comfort. Ma direct Donut House. Ito tablol pambali ko sponsor TMC. Direct marami ko kami logi wa Red Palau EPFM Eco Paradise. Direct live nga Palau Wave Radio 89.9 direct nga Facebook ortir ma Facebook nga del Palau. Okay, digo ay silgi la ko kora at lang tingin ay gayud tikal ko sponsor at TMC sel Palau Paradise Comfort tira nga room sertir nga studio with queen bed $75 a night. Large studio with queen bed, $85 a night. Masel garden view. Bongem stop by sel Palau Paradise Comfort. Direct sponsor Donut House. Sel best coffee and donut house. So direct talobong kamal direct kamlay. Maulan dia kamagengin di donut house say mal. Bili like tulungil donuts sa Blue Palau. I say yung nga sel ice cappuccino ma direct nga niya pero nga lang nilkal nga sel French toast sandwich sel tutaw direct lo trabento upo niyam stop para best coffee and donut house trigal clear dikmal lo nito sen dia ka pomolar sel clam chowder leng malungil asir niya mal el mere del modiak pay erem trigal baby rakal
Di ba very sel clam chowder. Dil batok sel tuta sel davong. Alright, shoutout sa mortir telul sponsors ako man masulang al sponsor tial el guklay brigade. Alright, tiang nga Palau special election para sa kyo nga PNOC Gymnasium, also known as our Oceans Hall. Big shoutout sa mortir ko komisel nga Taiwan, ang wak lama olgaril tigel ko ka other belal nga sel al Taiwan. Shoutout tal mura ay other amay el yayob nirayrung isak swalatav and all the patients watching in Taiwan. Alright. Okay, once again, nakadami na kikarasan kyo, di amaus amle, de kuk orang sa ngilongak. Lutulog kita tabulation, mo kung yung lutul na announce. So, lagi dira kalmakanet may galmora selboard, ma-selboard ready, at di dira may gaya mga dadu. Iapalur pelaw orang. So,
it's in Molokoy at the king, di morga di imaya kubi, di na midang la radio, oh oh, di na midang la radio, morga di asan, diwanan mo osoy, mabaluang iway we kawa, swamay diway say kamo maklang, yo le que berka, mel mek berka, yang no abi, le de melway say. Mama love you right but I mama about the sweat yeah blow us on the AC blind mama we maral bagel ba through the story mo gilbatan you know ba al ba it's in bola ko at biging di morga di ima kaya kubi di na midang la radio. Mama love you right but I about the sweat yeah blow us on the AC blind mama we maral bagel ba through the story mo gilbatan di ka lang ba al ba it's in bola ko at biging di morga di ima kaya kubi di na midang la radio oh oh di na midang la radio. So I'm hoping again, hoping together lang kasus, hoping you wake na makulang bago, dumilirigid, hindi ka, dalagag ka, melmek meber ka, yang no abi, lete level I say. Mama love you right but I about the sweat yeah blow us on the AC blind mama we maral bagel ba through the story mo gilbatan di ka lang ba al ba it's in mola ko at tingin di morga di ima kaya kubi di na midang la radio. Mama love you right but I about the sweat yeah blow us on the AC blind mama we maral bagel ba through the story mo gilbatan di ka lang ba al ba it's in mola ko at tingin katawag di ima kaya kubi di na midang la radio. Love you right but I about the sweat yeah blow us on the AC blind mama we maral bagel ba through the story mo gilbatan di ka lang ba al ba it's in mola ko at tingin katawag di ima kaya kubi di na midang la radio. Oh oh di na midang la radio. Di na midang la radio. Okay, malwaysay again Emmanuel Kapsingin Marbek Adro Kulorang sa EPFM Eco Paradise sa El Altan, madami sa teme din namo 10 o'clock na tayo lang akaten. Hindi di ko ay sa Adro Kulo sa tabulation el ang malultaut adir ka talgib le tamomre ka roguy. Emro ko one time al announcer roguy. Hindi ka potong la
each state di one time al bolong we wag rogul el senkyo madotang di mastrate elir el verify agad rogul ya mo el announce. Alright, mga again ako man sulang tune in ra EPFM Eco Paradise 87.9, madirakal TMC channel 38, madirakal TMC YouTube channel, lawang kala Palau Wave Radio. Okay, once again, ito yung marami ko kami yung logiwa gagawin stations at TMC, EPFM, PWFM, dinakal marami na YouTube channel at sumuko mga sel TMC YouTube channel and sa milok kura may comment kami shout out kung kamuy wagil shout out kami ida Olera Swayze Arachilo say into Tao Belao. Shout out to all my fams in Belao. Good luck to all candidates. Yakal nga niya Sky Styling wa say greetings at Malungil Gives from down south ra 323. Kamor aditya nga kadam sulo lang. Alright, tumadira ka sa Milkop Singay from the hilltops of Ngarwood. Malungil video maadio. Good luck to all candidates from the Petrus family. Alright, kuman masulang al tune in. Again, ito yung amaraylo ko kami live. El Ngarcel PNOC Gymnasium, also known as R Oceans Hall. Okay, yung nga tabulation el at time. Tutang ko kuras, miga kuras snack sa gid, el alkap sa singay. Kapsingay, mo ko niya kuka, kura gilowarong ude. Ito yung electrical tabulators. Ang malmong ilukot mo klayang iti ang amara loko kami live sa milo mesaygal teteliral tabulate ang sa milo mesaygal YouTube channel mara loko kami live ra 87.9 EPFM Eco Paradise sa madirakal Palau Wave Radio 89.9. Okay, ko rangarang send a message. So mil send a message and sa mil el messenger el mera Randy Rani ra Facebook malubon sa mil comment tagi del video. Okay, di clue troy sa setial for the election commission ang atyang roguy gapen ma Leslie usa ma Fuana, I say, ngartiang tewang tilang arsel for the election o critical employees ra election commission el direct ngartiang rokul monitore o mesertial tabulation. Once again, our TMC live on YouTube channel is brought to you by Palau Paradise Comfort, as well as Best Coffee Donut House. Palau Paradise Comforts offers a studio for $75 a night, as well as a large studio for $85 a night, and garden view for $115 a night. You can check out Palau Paradise Comfort. Direkal sponsor el sel Best Coffee and Donut House, serving you some delicious donuts, bento, drinks, cappuccino, coffee, lots of great snacks over at Best Coffee and Donut House. Coming to you live straight from the PNOC Gymnasium, also known as R Oceans Hall. Okay, ngayon sulang ang tune in Ngaril Belao, TMC, Palau Wave Radio. Ida tol namin lang sa Palau Wave Radio, direct lortov na nga channel 24. Direct lortov na nga Facebook, direct nga sa Facebook page ang Ngaril Belao. So, you can find all the different platforms to connect to our Palau special election right here in your beautiful island of Palau.
Betul ki alit tular enge
Kalau ka matubig sa marako. One batu. Biragi ko, malakot sa gingi karakawin ko tuwan. Aklo kabaobalin ang buka. Nagtasat mong marigiyang arapan doon din. Oh,
En el mood, le tira como toda taginge. Hoy dim lang at talma makabali. Ila ang giklu para malisyo. Ul kumay garang mo talaga sisi. Nakamalas warang mo. Ulo ko may garang muda na kasisi. Kaya malaas warang mo. Ulo ko may garang mo talaga sisi. Ika malakas warang mo.
Jarang ugen, obengel dakamo olobi, makurera, dalmotele, boba kamse, e boba oltamle rumule, e boba arang ubel viteru, baasila, arang uga, akmama, mamaratuko, o abangen, bamaburaran mula. Yes, you're rooted, and I call it down, I'm all of Monday. Baasila, arang muka, akmama, mamaratuko, o abangen, bamaburaran mula. El diaurure, era kau jangan mau lebih. Aurule, ek mabel yang alat motor bangi, lera blabga, diobengke. Waasila, arang muka, akmama, omaratuko, o abangen, bamaburaran mula. El diaurure, era kau jaga mola bangade. Baasila, arang muka, akmama, omaratuko, o abangen, bamaburaran mula. El diaurure, era kau jangan mau lebih. El diaurure, era kau jangan mau lebih.
kaume ya wanta mora kapia ima eda tu step mora ulan ele ko ele me ya kaume boy gilmo amane kabante ka agora dile kasua loy gima el kulo kum nandia ko bodo male Be
kay malway say malungil kapsingil marbek ladro kultun in EPFM Eco Paradise el altime live nga rapien o si gymnasium so la dire ma tauta tabulation oy ma ter el anga maamere el tabulation makto ay sa ladro uy mali mo makagagi del tablol state al hat ove ma ablilyo oy and then itira mo announce sa mga kapay mal lungil itam la tabulate tayo rogoy mandi ka po dakal kalal mingila itchel state el momrek mang tasel bol merek and then hindi one time al doltob da kikara garogul al state again ka mal de ring asuli respect ladro kul tune in TMC ma EPFM ma Palau Wave Radio yang brought to you by co-sponsor Sir Gidra Palau Paradise Comfort del Palau Paradise Comfort tangara kaptot kalbay kaptot kalbay when sa amiwal el guk mo nge staff parse mesa nga malubok mo ko Marcel deng wal al 488-3122 meron ko nge mo sa amiwal guk find out the information ng Gidel Segi del Basyo dire kaltar sponsor Best Coffee and Donut House tira tara sponsor tel live gid marami ko kami logi wa TMC EPFM Palau Wave Radio. Okay, Best Coffee Donut House sa malito kay Marco, sal donut sertir, madira ka lang ngil kohi, ice cappuccino, mabek pa rin ngil kal, lamay lum lang. So stop by Best Coffee and Donut House. Able sa milguk tame sa igel malungila asiringil al Best Coffee and Donut House. Alright, again, nakadukura di minute kay del Election Commission, el momrekal verify kay drogul el senkyo hemos el mo announce drogul results. Alright, Palau Commission Board ang atyang Election Commission Board ang atyang mo announce kay drogul el results el algasus. Okay, once again ako malmsulang tune in EPFM Eco Paradise direkal Palau Wave Radio direkal top ngida Channel 24. So nakura ulmes cycle Kuadrik ulmes cycle baby ra shout out sumuk corazon mil kora shout out temal sa mil el gukol to da shout out kami kundi comment tel el YouTube channel TMC. Okay, big shout out tel mora wase love you all from Esther Adelbay. I hope everyone voted. Stay safe. Agi Rabtu wase good luck to all the candidates. Direct high five from Asum Blesam. Kennedy Masub wase good luck to all candidates. Mary Gibbons wase sulang run matutaw. Alright, and then also good luck to all candidates from Grinchy Mommy. But what? Okay. Alright, malungil kapsingin marbek ladro kuy and keep on listening. We're going to be updating everyone in just a little bit as soon as they finish the last tabulations, and then we'll be updating everyone wasang mo results ra yalsenkyo el alsil. So Palau special election brought to you live by Best Coffee and Donut House and Palau Paradise Comfort. Live here at the PNOC Gym, also known as Our Oceans Hall. Ay,
Hingak lang arang ka. Okay, malway say malungil klub singin marbek la adro guilo yang sa EPFM Eco Paradise sa kita tukol mlamil wasing maldi momrega yegi the last tabulation sa hat obey blilyo central ra blilyo and then selbol mrek and then nga start ra hat obey meron ko nga announce all the way al morang ayangal lang. Okay, again emal masaular adra election commission matir ka rokul tabulators no sa ilgut maklik tial kasusal mal maungil mang mere at tabulation mo mere at ki kara senkyo again it yamra le ko kami live ngara PNOC gym also known as R Oceans Hall Palau special election tabulation.
Termukul digi ema alma yema la bolo rajiru oro bigala oi lole el marama ewe dureru hosi Nabi, yo yo sete, unewa sila ini, togunaru, masay madina iyara, nalabolong indanebese. Ego moting laoy lole el maratoba Lagi malmesmese Mersa isel Bigat imbol Buigiray galaw Makarus na maiisnek Maragos sa tigingen Madual mga labanin Ali-ali Kamokaragit Tusokol di blao Bigal aba-obang ang formula Tal-arami ang formula Gusto kaya 1, 2, 3 Siya talatagin lang
Bas kakarmun me OEK, kailangan mabal marakakalinggili. Malormang, hindi mo ko iturma. At nakaplamatiga na sa walang mo. Edin pagkakang mabagod kay malakira ka. Hindi mo kasu. Oy, aba obilyaga pagmubare ka. Yang koloy ngarang, magpumabingkik lamarang. Nagparingan laku, malakarit yan ang bukal gilid. Baby, kabiban kilekor ka. Bigta sa bae, ilumeng sa ikalang lim. Ramukan ako at nakabal ko. Yesera mo kontel mo kawatin. Bela, hindi na ko sisi. Yang kakakol, di mo mangarang. Yang masama kalawirang mo. Maldimaw ka, hilwa ko tulungan. Oy, aba obilyaga pagmubare ka. Yang koloy ngarang, magpumabingkik lamarang. Nagparingan laku, malakarit yan ang bukal gilid. Baby, kabiban kilekor ka. Bigta sa bae, ilumeng sa ikalang lim. Oy, aba obilyaga pagmubare ka. Yang koloy ngarang, bumabingkik lamarang. Nagparingan laku, malakarit yan ang bukal gilid. Baby, kabiban kilekor ka. Bigta sa bae, ilumeng sa ikalang lim. Ramukan ako at yakapal ko. Yesera mo kontel mo kawatin. Bela, hindi na ko sisi. Yang kakakol, di mo mangarang. Yang masama kalawirang mo. Maldimaw ka, hilwa ko tulungan. Test. Oy, aba obilyaga pagmubare ka. Madam alungil kapsangay. Kadam na umura rere dara tablation. Magyulmo ulom ura hikero kul central box. Rabalurang ayang la almalmutra to obey. Masel da bo rabalurang ayang la. Total register voter rabalurang ayang la 449. 449. Armlo secure al alsil samne 75. 75. Seldaborn gen number 1 ilgen Oski Abel Suzuki ang ila 7. Number 2 si Kway Peloy ang ila 23. 23. Number 3 Lancer Basilius ang ila 20. 20. Number 4 Salvador Remot ang ila 24. 24. Lingaringawan el right in el mora Sandra Sumang Perantosi. Sel the bor sel central box rabalurang along
Total registered voters ang nga 1,170. 1170. Armlo Sencure LLC sa nga 131. 131. Ngel number 1 el Kenoski Abel Susugi ngila 12. 12. Number 2 si Kway Peloy ang ila Dori 30. Number 3 Lencer Basilius ang ila 48. 48. Number 4 El Salvador Mort ang ila 41. 41. Dimla ka right in, dimla ka blank, dimla ka void, there's a central box, rabulurang along. Kadamora central box, rabulurang arard. Total registered voters, rabulurang arard, ang nga 1,206, 1,206. Armlo Sencure LLC, samdi nga 134, 134. Gen number 1, El Genoski Abel Susiging Ilaya 8. Number 2, si Kway Peloy ang ila 37. 37. Number 3, Lencer Basilius ang ila 48. 48. Number 4, El Salvador Mort ang ila 40. 40. Dimla ka blanca, dimla ka void. Dimla nga 1 el right in, el more Irene ol grila. Just el central box, rabulur nga rardo. Kadamora central box, rabulur nga iwal. Total registered voters, rabulur nga iwal, 751. 751. Armlo Sencure LLC, samle 75. 75. Gen number 1, El Genoski Abel Susiging ila 5. Si Kway Peloy ang ila 11. Lencer Basilius ang ila 43. 43. Salvador Mort ang ila 14. 14. Dimla ka right in. Dimla ka blank, dimla ka boy, there's a central box, rabulur ngiwal. Kadamora central box, rabulur amal kayok. Total registered voters, rabulur amal kayok, ang nga 745. 745. Mlo Sencure LLC, there's a central box, ramal kayok, ang nga 124. 124. Gen number 1, El Genoski Abel Susugi ngila 2. Number 2, si Kway Peloy ngila 33. 33. Number 3, Lencer Basilius ngila 72. 72. Number 4, El Salvador Mort ngila 16. 16. Dimla ka right in, el dimla ka void, el dimla ka blank. Ersel central box, rabulura mal kayok. Kadamora central box, rabuluring SR. Total registered voters, rabuluring SR ang nga 554. 554. Trigel mo Sencure LLC, Sercel Central Box, rabuluring SR, ang nga 62. 62. Gen number 1, El Genoski Abel Susugi ngila 3. Number 2, si Kway Peloy ngila 14. 14. Number 3, Lencer Basilius ang ila 28. 28. Number 4, El Salvador Mort ang ila 17. 17. Dimla ka blank, dimla ka void, dimla ka right in, or cell, central box, rabuluring SR. Kadamora central box, rabuluring Earthmaw. Total registered voters, rabuluring Earthmaw ang nga 390. 390. Trigal mo Sencure LLC, Sercel Central Box, rabulurang Earthmaw, ang nga 31. 31. Gen number 1, El Genoski Abel Susugi ngila 3. Number 2, si Kway Peloy ang ngila 7. Number 3, Lencer Basilius ang ngila 15. 15. Number 4, El Salvador Mort ang ngila 6. Dimla ka right in, dimla ka void, dimla ka blank. Ersel central box, rabulurang Earthmaw. Kadamora central box, rabulurang Ramlungoy. Total registered voters, rabulurang Ramlungoy 613. 613. Armlo Sencure LLC, samlang nga 40. 40.
Again, number 1, kinoski Abel Susugi ngila 4. Number 2, Sikway Peloy ngila 14, 1-4. Number 3, Lancer Basilius ngila 16, 1-6. Number 4, El Salvador Mokta ngila 6. Dira kaldim la ka blank, kaldi ka reject, kaldim la ka void, Ersel Central Box, Rablur ng lumlungoy. Kada mo na Central Box, Rablur ng atpang, Mablur ng atpang ang aring 541 el adal sencure nging, yarm no sencure el alsil samle 59, 59. Gen number 1 el genoske Abel Susugi ang ilaya 7. Number 2 si Kway Peloy ang iladori 1, 3-1. Number 3 Lancer Basilius ang ila 17, 1-7. Number 4 El Salvador Mota ang ila 4. Dira kaldim la ka blank, kaldim la ka void, kaldim la ka reject, Tersel Central Box Rablur ng atpang. Kadamora Central Box Rablur ay maliga. Total registered voters Rablur ay maliga. Ang nga 838. 838. Armno Sencure el Alsil siyam nga 70. Again, number 1, el genoski Abel Susugi ngila 8. Number 2, si Kway Peloy ngila 15, 1-5. Number 3, Lancer Basilius ngila 31, 3-1. Number 4, El Salvador Mota ngila 16, 1-6. Tiyak kaldim la ka avoid, kaldim la ka blank, kaldim la ka reject, Ersel Central Box, Rabluray Maliga. Kadamora Central Box, Rablu Rablilyo. Total registered voters, Rablu Rablilyo, ang nga 947. 947. Armno Sencure el Alsil, Ersel Central Box, Rablu Rablilyo, ang nga 89. 89. Manggen number 1, el genoski Abel Susugi, ngila 7. Number 2, si Kway Peloy, ngila 25, 25. Number 3, Lancer Basilius, ang ila 40, 40. Number 4, El Salvador Mokta, ang ila 16, 16. Kaldim la ka blank, kaldim la ka void, kaldim la ka reject. Ersel Central Box, Rablur Rablilyo. Kadamora Central Box, Rablur Ngayaura. Total registered voters, Rablur Ngayaura, ang nga 465, 465. Armno Sencure Central Box Rablur Ngayaw Ramliringia 71, 71. Again number 1 ang genoski Abel Susugi ngila 22, 22. Number 2 si Kway Peloy ang ngila 25, 25. Number 3 Lancer Basilius ang ngila 15, 15. Number 4 El Salvador Mokta ang ngila 9. Dira kaldim la ka blank, kaldim la ka void, kaldim la ka reject, Ersel Central Box, Rablur Ngayaw. Kadamora Central Box, Rablur Rason Sorol. Total registered voters, Rablur Rason Sorol, ang nga 253. 253. Armno Sencure Central Box, Rason Sorol, ang nga 42. 42. Manggen number 1 el genoski Abel Susugi ang ilaya 2. Number 2 si Kway Peloy ang ila 10. Number 3 Lancer Basilius ang ila 25, 25. Number 4 El Salvador Mokta ang ila 5. Dira kaldim la ka blank, kaldim la ka reject, kaldim la ka void, Ersel Central Box, Rablur Rason Sorol. Kadamora Central Box, Rablur Hato Obey. Total registered voters, Rablur Hato Obey, ang nga 139. 139. Total vote cast, tirgan mo Sencure Ersel Central Box, Hato Obey, lang ang nga 21. 21. Magyan number 1, Elgenoski Abel Susugi, ngila 1. Number 2, si Kway Peloy, ngila 5.
Number 3, Lancer Basilius ang ila 10. Number 4, Salvador Mota ang ila 5. Dia kaldim la ka blank, kaldim la ka reject, kaldim la ka void, there's central box, rabulura to obey. So the kyala a central rabulurang ayangal mo tabdira hato obey, except ra oriorma ayray, a total register voters ragero kul below rang ayangal mo to obey, am lang ngaring 16,631. Tirigel mo secure LLC sa mga nga 1,024. 1024. Maselbol mo da kay Gil Rokuy. And number 1 kinoski Abel Suzuki lang maya 91. 91. Number 2 si Kway Peloy lang maya 280. 280. Number 3 Lancer Basilius lang maya 428. 428. Number 4, El Salvador Motam lang may 219, 219. Lobanggel ay gel, drill right in, matulboy ito. Ay kay gel, unofficial result tra central box, rang ayangala, al mora to obey. E kita kuktongi na a proper box, rang angar along, el mora ay maliga ang ayangala ma proper box ang ayangala mabliliyaw mangyawra adongi tirak lugo kalmay kadamo uray kal proper box ra ay galbalo. Madalwaiseng nami a result ra igal proper box ra a proper lo tabdi ra ngar along el moray malig ultimo kernia orior mayray. Again andi ka bodom ura proper box rang ayangala mabliliyaw mangayawra. Pasal na proper box rabulurang along. Total register voters rabulurang along ang nga 1,170. 1170. Tirigel mo senkyo ra proper box rabulurang along ang nga 113. 113. Sel the borangel number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 5. Number 2, si Kway Peloy ang ila 17, 17. Number 3, Lancer Basilius ang ila 29, 29. Number 4, El Salvador Mota ang ila 62, 62. Dimla ka right in, el dimla ka blank, el dimla ka void, or cell proper box, rabulur nga along. Kadamora proper box, rabulur nga rarta. Total register voters rabulur ngarar nga 1,206. 1,206. Tirigel mo siyang cura proper box rabulur ngarar nga 156. 156. Mungkin number 1 Elgenoski Abel Suzuki ngila 7. Number 2 si Kway Peloy ngila 17. 17. Number 3 Lancer Basilius ngila 38. 38. Number 4, El Salvador Mota ngila 92. 92. Dimla ka right in, el dimla ka blank, el dimla ka void, there's el proper box rabulur ngarar. Kadamora proper box rabulur ngiwal. Total register voters rabulur ngiwal ang nga 751. 751. Tirigel mlo secure el alsils ra proper box rabulur ngiwal am 100. 100. Gen number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 2. Number 2 si Kway Peloy ngila 13. 13.
Number 3, Lancer Basilius ang ila 60, 60. Number 4, Salvador Mokta ang ila 25, 25. Tira kaldim laka blank, kaldim laka void, kaldim laka reject, or self-proper box sa balurang iwal. Kadamora proper box sa balura malakayok, total register voters sa balura malakayok ang nga 745, 745. Total vote cast, tirigal mo secure LLC sa mga nga 129, 129. Manggen number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 10, 10. Number 2 Sikway Paloy ngila 43, 43. Number 3 Lancer Basilius ngila 62, 62. Number 4 El Salvador Mokta ngila 13, 13. Tira kaldimla ka blank, kaldimla ka void, kaldimla ka reject, or self-proper box, rabulura malkayok. Kadamora rabulurang SR, self-proper box, rabulurang SR, total registered voters, ringiya 554, 554. Tirigal mo secure LLC sa 92, 92. Ngayon number 1, Elgenoski Abel Susugi, ang ilaya 12, 12. Number 2, Sikway Paloy ang ila 3. Number 3, Lancer Basilius ang ila 58, 58. Number 4, El Salvador Mokta ang ila 17, 17. Tira kaldim ka blank, kaldim ka void, kaldim ka reject, self-proper box, rabulurang SR. Kadamo rablu ray-ray, ablu ray-ray agidi mo mas kami wa total tobdra oigul elungul mora ngatkip igero kuil hamlet ra ablu ray-ray agidi muldak mas kami uldi 1 bendagi po mulkoil hamlet. Masal dabor ablu ray-ray a total registered voters ablu ray-ray ang aring 1,610, 1610. Tirigel mo secure ablu ray-ray ang aring 350, 350. Manggen number 1 Elgenoski Abel Susugi ang ila 23, 23. Number 2 Sikway Paloy ang ila 182, 182. Number 3 Lancer Basilius ang ila 96, 96. Number 4 El Salvador Mokta ang ila 46, 46. Dira kaldim ka blank, kaldim ka void, kaldim ka reject, cell box, ikirokul box, rabulu ray-ray. Kadamora proper box, rabulu ng artmaw, mabulu ng artmaw ang aring 390 registered voters, trigal no secure LLC, sa mga aring 87, 87. Manggen number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 9. Number 2 Sikway Paloy ang ila 12, 12. Number 3 Lancer Basilius ang ila 31, 31. Number 4 El Salvador Mokta ang ila 35, 35. Tira kaldim ka blank, kaldim ka void, kaldim ka reject, ersel proper box rabulurong artmaw. Kadamora proper box rabulurong ramlungoy, mabulurong ramlungoy ang aring 613 el adal senkyoringing, etirigel mo senkyor el alsir central self proper box rabulurong ramlungoy ang aring 109, 109. Manggen number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 11, 11. Sikway Paloy ang ila 37, 37. Number 3, Lancer Basilius ang ila 43, 43. Number 4, El Salvador Mokta ang ila 17, 17. Dira kaldim ka blank, kaldim ka void, kaldim ka reject, or
proper box rabulur ngadam lungoy. Kadamora proper box rabulur ngatpang. Total register voters rabulur ngatpang ang aring 541. 541. Tirigel mo seng cure LLC self proper box rabulur ngatpang amling aring 58. 58. Manggan number 1 Elgenoski Abel Susugi ngila 2. Number 2 Sikway Peloy ang ngila 14 14. Number 3 Lencer Basilius ang ngila 32 32. Number 4 El Salvador Mogot ang ngila 10 10. Hindi na kaldimla ka blank, kaldimla ka void, kaldimla ka reject. Self proper box rabulur ngatpang. Kadamor self-proper box rabuluray maliga. Mabluray maliga nga ringi at 838 el adal sengkyor ringi. 838. Itirigal mo sengkyor el alsils proper box rabuluray maliga amling nga ringi 73. 73. Manggen number 1 el kinoski Abel Susugi ngila 5. Number 2 Sikway Peloy ang ngila 16. 16. Number 3 Lencer Basilius ang ila 43 43. Number 4 Salvador Moct ang ila 6. Hindi kaldim ka blank, kaldim ka void, kaldim ka reject, sel central box, sel proper box, rabluray malig. Kadamor ablur orior atira kaldi wablu ray agi di mo mas kami wa total rablu ang armi dalo tabdi ang kabasang ma total register voters rablu orior ang aring 5,960 590 tirigel no sencure el alsils Raigero kulbak sa rabulur orior, rangar mi dalot tabadi rangar kabasang, amling nga 1,491. 1491. Manggen number 1, Elgenoski Abel Susugi, ang ilaya 142. 142. Gen number 2, Sikway Peloy, ang ilaya 448. 448. Gen number 3, Lencer Basilius, ang ila 636. 636. Number 4, El Salvador Mogot, ang ila 249. 249. Mlengar nga one el right in el mura ongor adalbay. Mamora ngiram kati. Mamora marino aseng ala. Mamora meis ngiraungil. Mamora tuloy berel, Mamora Reyna ngir Kalaw, Mamora Reynold B. Oilo, Mamora Lucia Tabelwal. Lucia Telay, komeng. Again, ang degi po mo ura proper box sa blue rablilyo, mangayaw na masonsorol, mangayang na matuobey, ay gaya ngayang na peliliw, angkar. At yak po mo ura proper box sa tir, ilita kadamingir tir akluko kalme, kadamom ura 1 o'clock akluko. Dison sorol matobe ay bodom ul absentee. Arokul absentee. Son sorol matobe ay bodo the count absentee makadamo dakalom ur lobanggala proper box rang ayangala mabliliw mangayaw. Mail a total Raigero senkyo, Raigero proper box, ludimukro orior mangayaw, angayaw, komeng, orior may ray.
Tirige rokul no senkyo ang ari nga 2,758. 2758. Maselbol mo da karokuy ay rokul proper box sa lulda kar orior mayray. Enggen number 1 elgenoski Abel Suzuki am langila 228. 228. Number 2 Sikway Paloy ang ila 100 o ngila 802. 802. Number 3 Lancer Basilius again number 3 Lancer Basilius ang ila 1,128. 1128. Again number 4 El Salvador Mort ang ila 572. 572. Ay gagida ko igal unofficial regular kul proper box luldimukro orior may ray except trang ayangal na mabliliyaw mga yawra. El akadamolda kay girokul central box, ma-prepare ay girokul bladom ul box, yak mo mas kami wa total. So total broadcast, ay girokul central box, ma-prepare dul muur, ang ari nga 3,782. El other no secure el alsils. Manggen number 1 el genoski Abel Suzuki, selbol moda ka central ma proper, ang lang maya 319. 319. Number 2 Sikway Peloy, selbol moda ka central ma proper, ang lang maya 1,082. 1,082. 1082. Number 3, Lancer Basilius, selbol moda ka central ma proper, ang lang maya 1,556. 1556. Number 4, El Salvador Mort, selbol moda ka central ma proper, ang lang maya 791. 791. Lobanggel ay 19 el right in, ma 11 el void. Madang andim legay kita agib labuur rokoy central ma proper box makluko kora 1 o'clock ikadalmo telme lagi madamom uray gal walk in may gal absentee may gal proper box rabulu ng yawra mablilyaw mangayangan na umal musulang.
Okay, manaway say malungil kapsingin marbek adro ko say kita ko mo kuk closing it tagi del kuk first half at el results el mlamer el alsus say kita mle total regero kuy sel wal total central proper luldak a total vote cast amle 3,782. Okay, mas el do ngurang el number 1 el ngia Kenoski Abel Suzuki en ilaya total of 319 votes. Adongura number 2 si Kwe Paloy en ilaya total of 1,082 votes. Adongura number 3 Lencer Basilius en ila 1,556. And then number 4 El Salvador Mota ang ilaya 791 total votes. Right in amle 19. Dimla ka blanca. Emla niya 11 el boy. Emle 0 reject. Okay, once again, total registered voters sa Balur Belawa 16,631 and then dimle 3,782 votes emle cast. Adal mlo senkyo amle 3,782 ra el al special election 2023. Okay, maknutel mo meleklaygay gel number 1 el Genoski Abel Suzuki ang ilay 319 votes. Sikwe Paloy number 2 ang ilay 1,082 votes. Yan gel number 3 Lencer Basilius ang ilay 1,556 votes. Angel number 4 El Salvador Remote ang ilay 791. Okay, madome sa el time sa el unofficial result. Ya angel nga leader el ang el base tagi del unofficial el summary Lencer Basilius el 1,556 Senkyon Mloringi. Okay, magdamal mutol again ako mutol nga sulit tiral el adra eleksyon madirek el tiral nga board el maldim laktiang el odwel momrektial el tabulation mal masaw tiro gulmlo silut maklitiam mlomre el mal el matmokle tabulation announcement results. Okay, engel mulirang sengi direk el announcer bitalaw. So mal masaw tira rogul not makaloriore kuknos ilkut maklitial el yakara senkyo momlos edel kuk armeng sa results rogul other belaw. Again, agi maldim nga suler bekla rogul metun inekta live etyang amiray lokor community wa TMC channel 38 direk el TMC YouTube channel, EPFM Eco Paradise Facebook page, madirek el EPFM 87.9 ma 1584 AM, ma Palau Wave Radio, el direk el luray tiang la channel 24, mal masaw la Palau Wave Radio, el direk luray nila 89.9 FM. Okay, etya live at TMC brought to you by Palau Paradise Comfort. Palau Paradise Comfort offers studios with a queen bed for $75, large studio for $85, and the garden view, I say, for $115. Oh, I mean, $110. Ada taxing sa emblem ko 488-3122 for more information. Direkal one sponsor gidamle Best Coffee and Donut House. Malmasawla Tigilorira Best Coffee and Donut House for sponsoring our live. And again, nakumukuk mo niya stop by ra Best Coffee and Donut House. Nakumukuk Trigel Bato, Kulungin Marcos ra Best Coffee and Donut House. Alright, direkal mal make sure kung trarsel clam chowder. Hindi ka babulol malaringiling. Malmere edel modiare malungil asiringi. Alright. Again, thank you to TMC. Thank you to Janice at Palau Wave Radio. Thank you to EPFM crew, Eco Paradise, Nganel Belao, Spy, the ma Agisaw, the ma Emily. Thank you guys lang nga kuk station. O'Reilly tiang alogi wa 87.9. Thank you to our crew here at the National Gym, Edward Anastasio, E.R. Dolmers, Greg Harong, Greg Harong, ma tel crew at TMC. Thank you for
joining us. Special shout out to Direk Mortigel el nga Taiwan ang wakla nga Taiwan e kurawal monitoring kaya all IT ka ma'am sel gim morula ga live, so thank you to ang wakla nga sel Taiwan e direk monitor at ya live. Direk special shout out til mora at nga kal Vice President gi del direk mle o mes live mle kuk send a shout out in May, so thank you Vice President. Malbito kan ata direk mle comment tra sel live gi del nga YouTube. So big shout out til mora Darnell Warswick, thank you for tuning in. Direk mora Shokine Milkap Singer Rokuy, thank you. Mora Mayreng Malsol, thank you. Isaac Swaladao, thank you. Alright, and then again me click til shout out til mora Best Coffee and Donut House at tira direk mle rula commercial at tir logiwa sel Dorior company Emerald Dreams Marketing Services with the office at Dorior. Shout out to mora Irene Olgaril. El direk mle one na right in. Irene Olgaril. So thank you Irene for noticing that gimle player sel el commercial adra Best Coffee and Donut House es el create producer niya locally owned company Emerald Dreams Marketing Services el nga officer niya Dorior. So thank you Irene for pointing that out. All right, to everyone who tuned in to our live, nga por del 200 to 300 sa adam le o messaging live. So thank you. 360. So thank you all for tuning in to our live feed. All right, once again, etiyang amaray ko kami logi wa TMC, EPFM, and PWFM. So please make sure to subscribe and leave a comment to let us know how our live was and what other things you would like to see on our live. All right, etiyang live gid ro ko lang TMC Palau Wave Radio, madirek kal ngerel Palau. Direk silbe lagi partner lo bengela Diaz Broadcasting, so big shout out to him as well. El mal direk olol nga sergit gida dolmol ma oy el mga tmokra live gid. All right, maraming ko kami logi wa 87.9 ako mal masulang, and have a good night.